Eu te toi o folo fo whaataro whatu Samoa i lau whakamaua ma lau whaasasonga re nei vanga o lea fiafi. E na ua 5 minuto o te nei le July 5 i le tautua whaawau ma leo unanga lau BluTV. Ia ile nei fo ia fiafi o lea solua se fulu ma le tolu. O le masina o ku solua afe lua se fulu ma le lua. Ia, malo le folau. Malo le whaatoa, malo fo i le ono sai. Ia, malo fo i le whaakifa le nei aso. I tiu te mawhaiva, ia sa whita i tunga. Ia, malo fo i le unga ka. I lisi tangata na matua i fiu le ainga whangu i lunga i whaifi o tamaiti le fie usu i le aonga. Ia, unga ka kuma le usu o tangata whai ngā luenga. Malo le folau sa moa le atiru pele le loto ma le nganga. O aha mai o tau le nei vanga o le fiafi. Ai mese oe le te mafuta ma se sangi wha manuao mai lunga o le porokalame. Le nei fai vanga o le fiafi. O folo fatu asiata ma whaatalo fatu. Mure au mai sese. Ia, i lea mata whanua, i lea si uwhanua. Ia, amata mai fo i le me oso ai le la se ia pa ia. Ia, si ele. Fasifo ai mangoto tua i le la. O feolo e maua mai eilo uleo. Ia, msia u ata le leo i le nei vanga o le fiafi. Vaetolo fa mau folo fatu le tau au na Asiata Pio Vaoliko. I lunga o le porokalame ma le tātou au nanga. Le Tautai A'e, porokalame fai ufo i le tautua ma le nanga lau BluTV. Ma le Bluwave, tuina sa watu i lau whanua. Lafu le mu toi au le lei lanu me matau au kilani New Zealand. I le senta o matau i self au kilani call manukau. Atalo fa mo folo fatu. Samoa le atu pele le loto ma le nganga. Ia, o tau sale a vea, mo tau whainga, mo tau pa ia e le popo. O le palava e le solo. No antu whaatini o aunga whaapai, whaatini o tau pou, whaatini o manaia. E le nga whatau li maina se whaametalanga alo nei tangata vai. Ia, awa o mpa ia o Samoa, ia o mamalu o mahea, o na tuu laupua ma mamanu whaatiti. Iyo e wa maea ona so I whaatinu masala sala. Iyo e wa maea fo ona pai lei e pe o le dala I le fale na isi o Amoa. E lau I le ula e pou I le toa. Whapena se la gona me o le nei aso. Pia fia le loto e toi fo I mai e whaawau le tautua masani mo oe Samoa le anturu pele. Le loto ma le nganga ma le whaamoe. Se taimi o wafe atu. Ia se I whaasifo. Ia ma tolo lau no taupa. Ia mo le tau mamalu. Ia ma vatu se whaamalo wa leva wa vai se unga aso. Tato le toi feiloa I ma le toi muru au foi whaatasi. Ia wa vea lava le lao le nei. Wa vea porokalame whai pēr ma le tautua ma le au nanga. Ia e tō whaamatu pala malongo puia li iailo taupa ia malo tau mamalu. Ia I meo tutupu, sa tutupu, ole a tutupu. Ia ma mea fo I ole a fori tutupu.
ma mea tate musu e tutupu. Wo ko inga sai di nga o el to inga levo ho ilele matua e musu ai mea nei e tutupu. Samoa le atu pele ia antali tavai mato o zulu le to matula fenga tau pa ia mau mamalu sa we ia ele tari tonga le tamalo mai savai ia po le urupo mai savai ia fusi la ia le fau malo la wi o le fiso la o le tolo ala tasi tatou le maunga yolo o fo fatalo fatwa i to pa ia lo to mamalu to fine ia aina alele mafuta mai lalo Wellington ai mai se fo ia leuso ia ale ma le tautonga ia Jenny ma le no foalo fatalo fa malo atu Asiata Pio Vaoliko de vainga o le fiafi o a mai tatou le lo mua o seki o Taupea o Taupea ever after ia le tofine na America mai se fo o le tina matu ale sina mauto u malava lo mafuta mai na Seattle Seahawks tasi le au to sila bai fo i le lanu le la e le o ofu tuai ia taimi fo i toi matu ai o ta alo le au le Seahawks na America au Seattle io e tau tia le tulanga sa o ia tamana le tu tua Dario Amoa ma lo lava tele so me se fo le mafutanga lo fatele tu de fiafi e me se o tu ma lava Johnny Tauti pa talo fatu Asiata Pio Vaoliko Tautai A'e mo oe ma le ainga nga te leo ruso ia matulino saifoloi pa talo fatu o fea le te iai o e nei New Zealand o e Australia po e toi Samoa a lo fatele tu Asiata Pio Vaoliko mo o ma me so ila tou o lo mafuta mai a o lo o New Zealand ma Australia inga ruenga fa vaitaimi RSE e ka ko ori mali o te toi fo i mai ia o tou se taimi dau alo fatoa nga tai leo loto shake ma tou mafutanga Francis and Sia ma lo le fatoa toa le nei vanga le viafi jipa fatu puinati pese fea manaia manase sau ai le swafa e matua nganga e malaya uliuli lava iyo o folo fatu Asiata le nei vanga le viafi ia te autou le nei vaenga o le tatou Vaoliko nga te lea Albert Helen ma le tatou mafutanga ai nai mrepone i Ausitalia a lofa atu mo autou ma lava tauai i oi lau tau fata wai se uso tu lau atai ia li kati sua ia po le tofa ia fremar ia por telenga la uno be se foi o le tautonga lofa te lea tu le Vaoliko fa tai foi le fa tautanga me se foi o le topulina ia o manu o malo a wala tau whaaloalo mole pati a me se fo i o le teite fono le whaatua tua i le tua Samoa Tasi i le po ioi tau sila le tangata au le leifo i le ofu mumu le ngā la kuka i anga ko ngā mga whaalolo ngai lumo le Vaoliko a talo fatu ia i lau sokasua me se fo i o tau malava bauli tapu soa tupu matambua alofa te lea tu mo ele uso mai whaaftaili mafutanga na nevanga le fiafi ia me se fo i o mulitalo ma le lantou mafutanga le mafuta mai ina i pele sa wika ko a mulitalo o folo fatu Asiata Pio Vaoliko mo o tou nevanga le fiafi Jele Fretaninu ma le tou mafutanga nga Jele o Cecilia fui mono ta lofa ia te ole wharitua o a mai le nevanga o le fiafi mai se fo i lau whaasoa yoelu ma le tou fo i mafutanga Fatima and Randy Kimoto ma tau mafutanga de vanga le fiafi ma lo lava mo folo fatu Asiata me se fo yo vasa ia le leisi wow pe ia se palauti ia me se fo ila le tama itai au le leile ia matalena ia mana yo na madua so ngai fani va pe fo ila ia urina ia ma auto uma le nevanga o le fiafi o folo fatu le Vaoliko ia mo auto me se foi tatou lo bafuta be lungo le YouTube ioe o leva no fiafi mai fai lo tou pa ia mo lo tou mamalu Verolini seu ma tou mafutanga au Italia o folo fatu Asiata Pio Vaoliko le nevanga o le fiafi nga telea nem mai lata ia per to fine ia Rosa tavoi me se foi o le fionga le la tama ia ma mafutanga me se foi am ia auto felen tou tafawai o inai Bali o Dubai ioi po ioi kafia o kwai Bali ioi ia se usa ken simus pa mafutanga nga tai leo Quincy Elizabeth momo isea malol mafutamai manatu fa mailo tatu sponsors le vanga le fiafi fa te tele motor Samoa gas station le tau sala la le ia Isadora me se vo te tonga ia fale fa time le au fenga wenga lo fo fia ki lo tala ngalo rakwa ku fuara ka va e nane moto Samoa
Iyo a ole le o nai tama itai nai whaingaruenga. Me se whainga whaingaruenga ia li iyo. Sole ole whaima maso ka kasu. Iyo. Ai le i tere ei tā lafu ai whaafitai le tau wanga le lei. Moli e tolo whaangat proklame ma utou. Le Pacific 40 bari talo voucher whaafitai tele le whionga whaluti a me se whaolau pepetele junior tale ilene. Mo tanto voucher so se whaolo si de se lau whaolo i Samoa. O waile unanga le talo voucher whaingo fie mo tanto o lo lalam papa au inu idua. Le ngata ilea ole Tasi Market major sponsors le tanto BluTV. Ia ma tatou Tasi Cafe, le ngata ilo tatou whaoloa ina Triangle Road i Messi, West Auckland, whapea fo ila Papakura, a ngata ilea. Awana ingalo le tatou Pacifica Vibes Market. Sira ma le tatou no chile la tu na tu luma. Ole aso tona inei, ole awhai le tatou Pacifica Vibes Market for Father's Day giveaway. I role me mali, o walua o Father's Day. Au wasa Father's Day in Samoa, sa o ngangor ka mixa vai. Ia le foi la to Father's Day in America in New Zealand. So ko asa mai sa vai, ia sa fo me America. Yeah, Lena Pacifica Vibes Market Father's Day giveaway. Enter to win breakfast for 2 vouchers, gift box of goodies. Yarga Lea, a 5 for vaccinations, Lima Sefuru Tala, petrol and shopping vouchers, win trip for 2. Wow. To Samoa and Tonga. Fitu po et city pretty ina accommodations, win travel vouchers. Awane ngalo, aso lua Sefuru Marfitu, aso to naing. Lua sobre fitu au kuso ile dao le valu le tai au anga ile lua ile au uli AFE loa o le tatou address Sefuru fitu Palmers Road na Clinton. Tu adonu lava o le library. Ioi. Ina ile tama ipaka le nai tu anto le warehouse ina Clinton. O tatou e fia le vaenga lea. Ia le na. Ma lolo de saili amen ma tau mafutanga. Ai ngata leo so ia Vaili. Malayo manu Vaili ma le tautonga le nei vanga le fiafi Angelina ma outou malava fa malo atu so ia dance to wanga ma le tautonga ia le mafuta ba le nei vanga o le fiafi ngata lea ia o Lucy ala tipi ma le tau mafutanga malo le fa tato me ia tu tato fa salongo fa business a foi mai tato atu tato news headlines ma ka ukia na tato telefon pa mea o loo tutupu ele ngato ni usila Australia ai mai se o se tatou uturu i Samoa pa se tala le tatou head of state ya mai e fasalong fa business a faia te mo mia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto le Pacifica e pe o fiti matonga e na o le Tasi lava le marketi te mo mia le Tasi Market. Tasi Market ele ngata i fua whatoanga e maua foe ia te ma isi me tau mafa mai le moana. E peia ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pacifica. O le talo le te sila mai ai, numero Tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue foe ia soi. Maua foe le umala mai tonga. E le ngata i lea, mo i la tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua uma lava i Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sao le lei, e maua tātou pusa pisupo, tu ainga le lei ia leo le pama. Le ngata fo i lea, maua pusa moa, i so si tu ainga sizes. Whapea fo i la kako pusa siu pipi, anse mai ngar ka pusa siu ngar whamle mole. Tai. Tama ia mo whara, la ver ngata fo i leo pusa pepe, i le Tasi Market. E maua fo i ipu mo whaalawe, in bulk, i le Tasi Market. Ia le nasa moa. A mai ala o na fai umalau whaatau i nei leo udanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo fai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai markoviti. E iai fo i le lātou o udanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pacifica. E tasi lava le no fuanga e te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a le ngata i leo Papakura i South Auckland. Can you be my wife? The reason why I love Talofa Voucher is easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com
And then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa voucher. For you, for me, for Samoa. Jaimira watile o se fulu bal 5 minuta o nei le tula e lima ile tautua male o nanga alau BluTV me se fo le proklame o le Tautai A'e le vango le fiafi to e fatalofa bo folo fatua ya anti o le o mfayo na e mafuta ya matanto militino mo tanto bulubulu o foe e taulanto ilungo proklame me se fo penga o fa talanga le vanga o le fiafi fatalofa ila tolo mafuta mai lungo le tanto YouTube channel o na ingalo like love and share le tanto proklame sina to malatai fa tai mafuta mai ngata ilea sunga le kopo ya tauti anga nga inga ma le fritua ya ela mautu uma lava le vanga le fiafi se uso ya safe malo lava le mafuta mai oa mai tatou ila lo I hasting o seki ale apur kai mirengei po o fa le tonu e uma usa fa sina utamba fa so e winga I tatou wa au vai nga fo ia ngalu nga fa vai tebi mai Samoa e le me mali na tupu ai se tatou me mo mo nei tatou wa update po tatou talo toto mai Samoa ai o te lo na o to silfia uma lava o joy au tasi le parlemene Samoa ma le fono au fa tu la fono e toe fa au popo le isi lima tausanga le nofo inga ia ale fionga I le au mamalu o le malo Samoa le fionga ia I le tu ia ana tui ma le lifano va le toa sua lau vi le lua ia e fa au popo mo le isi lima tausanga le o tou sila ba iai e le tātou watale na utu ina tuilunga ia le o toe nama le laina ia e le taurubanga le fono au ale parlemene le tai au na le la le sa toe fa popo ai ma fa atuina le lafo tulanga fo I masani ai malo ia ia wo fa ilo fo ila le tele o finangalo me se fo I o lisio le mabanu lo tele le atunu fa vitai fo I le fainga malo me se fo I o le fionga le tama tai palemia malana ka peneta ia ona o le fa to fala inga wae ina ia toe fa popo le isi lima tausanga e lua I paia inga ia ale fionga I le au mamalo le malo o sio tatou o tunu o Samoa le fionga le tui male li fano vale toa so lo vi le lua ia le daiao na le la no ingala le la ua mai ai ia le dali o le foi mata upu le va ona tuli matanga u pe o le tala le oficina ia wa fo le sila mai mo le tapo inga sio tatou tunu le ngato ila tou o e papa au Samoa ai o ila tou o ai tau malele se daimi le tatou fa soa amuli ona tatou va ili le mau ili ia nisi fo yo tulanga e mai so nisi o finanga lo le atunu wasa tele le tau matenga ile mata upulea pe o le ale tulanga o le ai pe ono toe fo ia ile fo isa avea ma ao le malo momua ile toe nadia le fioga le tuia tua tupua tamasese efi ia e fo inisio ila tou le au faito fa ma le au fayuta sa tau valoia le ono te tau ona sila ia ai filifilia ma toe fa se ele ainga sa mali toa ele sunga le nofo ia le sunga le mali toa moli pa mosili moli o lo e papa au le temile nei ia ile fo yo le no fali o le mali toa wa fo ainga tausio le ainga sa mali toa ia I fo inisi sa ia fo la lato tilo ile fo yo lo fa au bea ile tulanga sui ma suyao o le malo yonga fo ia le mami ropati amanatu o le ava ili le telo fina ngalo ia mamafu anga te tau ia muli le tengo le faso le tatou programe au manatu tasi nau tala o lau walunga mai to tonu o sio tatou o tunu I Samoa ia o oe fo I Samoa manatu o le atunu o oe ma ioi o oe anga le atunu o sia kungu ongi maudi e taua ma aina ma anoa lo fo I finangalo o le aso finangalo I le mata upu tau te faso ai I se taimi muli mai o le proclame ai se fanga solo atu ne tatou headlines ma tatou tala oto mea fo I lo tupu I Samoa wa fo ila tou fufonga mai moa Samoa ia tunu fafo le sikala le leile o tupu mai Samoa ai ke roi o te le inu I fangu rea wa tu fafonga Samoa ai pe o mitanga o loto o se Samoa maralana product pe o tu fia ai o le o toi au mai I Samoa wa le alu I fikir kamalea le vai lima bia
po le bia le tatou tiro vai lima le la ua whaamaonia mai ua le toi tu uwa atu fiki man tua fo ile na faile ma whaatala noanga ma le fionga le minister o pisinisi ma la manuia ma leipa Fava ya sutan wai ai utele imalanga tu Samoa le no whaatala noa inai ile tu langa whaanoa noa wai ai le unga o le a ave ese atu le whainga marenga o singa o le avale a Samoa o le veilima au watu le tunu ofiti wana tua fo peitai ia na iai le si u saunoanga le fionga le minister na ia whaapea mai Asiata Antonu e au ngāre whaatara noanga na ia umatu ma se i tau sila fo i le malo mai se o nei nisi o whaipisi nisi tu ma oti le tunu o waini toa e mawhai ona toe tu lai mai ia e toe tau la vea i le tātou very own mana tua fo Tolo tasi lea o tātou very own brother ta Samoa na mita mai ia Samoa ia so ia ta longa le bangu Samoa tātou tiesi moa na voinga le lima umi pe o mafar kangame ia ai maka kekele mai ia iluma vai lima ia ai peina alu so atanga o le Vaetele ia ua tau langona se tala whaanono whapea ia ole ave ese atu ma Samoa wale ngā whatia ua tau ngatalo na ngā o singa kuai masingi ma mea ma lava le productions le sa whatau nui nei Vaetele ia peitaila ole la ua toi manu mai nei Samoa le tala whawhetai toa manu e me se fora au whai pisi disi leo te vai atu e lau walunga mai ai ia le fionga ia sali moa jali va ai ia e me se fo ila ia o le vaenga and Petrus ot la toia lea ua lau walunga i le tūlanga o le toi whaatau wina o share o le company ina ia mawhaiona toi nofo i Samoa ia mawha au au i lava lea o nanga mana tuafo e ki nganga ele kau mawha ma o le inu ai ai peye o ni flag carriers ia tātou i Samoa pe o ni tātou saini te tele ia o le polengisia o le vailima ia o ta latu nei fo ita i Samoa o ta moli mawina i le tūlanga tau i ava marusi whaafitai tō fo ilo upulau i le taula ioe whaafitai fo i ta mali i o lo i tuadu le ngau singa o le ava ia wai pia paula le or kam e le fia fai ala sa ukala i le au kikifa ngai le taula ai whaafitai o le ala ua toe manu mai le tala i Samoa ia o le ua toe nofo le tātou la tasile nei o mitanga o le atunu ia i tutonu lavo Samoa morona toe whaaua wino le tautua tasila na vaenga tau o tala o to mai Samoa la ua le malanga atu i fiti i mauskaku ava ia la ua toe fo i lava i Samoa rongo inga fia o ele mai sani ona e whaongare vai lima whaongare le so ia te whaongare angaina o le si tātou news update mai iso tātou watunu ui Samoa whaavitaile o nanga le Pacific Easy money transfer le sa o la tau lango sua i le aoina o ni Jesse Lakapi matonginga Lakapi ia mo au to lua mai sa fotu le au le sa fotu mai sala fai me se fo le au le te patasi mai le matangi o le au le te patasi le au sa fatala no ina le songa le fia o ngai lungo le tatou proclamio le Tautai A'e zonga le fafenga ngai Reverend Pastor Malo sefo ia ile la tau fo itau mo fainga pa tu tasi nei au tele na champingi tam de sanga mai tua le matangi ia lela ua lua male au mai sa fotu ia o ila tau nei wa famdu ye nei famdu yanga tau lango sua fa sa Maria sponsorship ia ale unanga le Pacific Easy money transfer le fionga fai malo Allen Stars male la tau unanga ia mboli fa malo mle ngang fa tele o le fianga lava ile loto o lo o mawhai ona ao nei tamali ma tātou company lango sua i Samoa ina ia lango le anti na e o talonga i to tonu lava o si o tātou lau whanu o Samoa tasi lea tātou tala o mai Samoa o isi tātou tala mai Samoa o lea ua whamawina i tūlanga o numero whamaumaunga ale vaengo matanga ruenga o leo e me se fo i la tau e whamaumaunga records fo i la tau e whaatupuina whaalvelave ma meo criminal records a Samoa le ua whamauina i lesi lia i lesi lau i ngoa i la tau ia o tangata fo i ua whamaunia i mata upu tau wha o ngā lima matanga masauanga matanga i tutono si o tātou tuno tasi nei mata upu e le tau fo i ona whaapa ole lesi la i matanga ruenga o leo
ai mai se foi o le matanga ruenga foi lea o tina mata mai tai ia lenga te lea o anga fiso tai ma nganu u tonu o Samoa ia ele te tau ona fa tumu tumu li mai ro la tau sile sile mata u fa pene wala ngai fa ata la fonga ia au tasile nei ia fa fitauli wala walunga te tonu o sio tatu te lu ia ole fu tele na sati ai le to tele ila to tamama tutua ia matoi tofu ile fa pui pui o tūlanga lava I afianga whapenei o le sauaina maamionga mātanga ia alo tamaita I lahiti whanau teine tūloulenga ngana le fo e maua tasi se tamaitai tasi se teine tina Samoa o loo a afia I foi ia I vaenga whapenei tō foi lo pūlou ia o nanga tau mapusanga o ainga ia o le vaenga foi lele o surfainga wa uma lava ia tūlanga o organizations fa penei fa Samaria ngale le tono o Samoa tolo pulo le to o nanga ai o le sini o mea uma fa fetai o lea wa fa mawina fa ale tula fono suafa o ila to nei wa fa maonia mai le fa sinonga ma le tula fono lo la to faia o amionga ma solinga tula fono fa penei taua taua le fa mau le ia awaina ile sa o tonga fo ile e sori kula fongo ala fie feo I sono mana tu foi lele ia maua ila tou le ia inga male matulanga o faiama ia tatau fa sa loto male to dele o tangata lo tele le ai o si meama si ona tauwi ele tatau foi la ona tu sa lo doina ila tou ne a fa vitenga o lo o fa mawina o le ua maile tulanga foi le fa tonunga le fa sinonga me se foi o le tula fono ina ia fa mawina ila lo ma fa mawina fa le tula fono mana tu ona le vaenga le ele ngata na o ila tou o e papa au I Samoa ai afia foi ma ila tou o le na afia I sori ngatu la fono fa pe nei tunu I fafo ai to e tipo ti atu mo to au vatu I Samoa no winga ele o arofia foi o ele pe alofanga o ele ia tunu I fafo ai te afia ai sauanga ma mionga matanga fa pe nei ma soli ma fa maonia ele tu la fono o nga koe kipoki le o I Samoa ia ele ai lai vatu foi fa mawina ma tulanga fa mo tono so tatu tulu sila I o vai ngai tau wa foi lo fa fo maua o lo tupu tono so tatu tulu I Samoa me I mai la utala mala fa so ile tulanga o le update le tatu le RSE se fa tu la utala le o le tatu news mo le fo I wa manu mai au Italia se tasi fo yo fa la velavi tasi fo fa la velavi le utula I mai au Italia le fo ua maliwa I fo ia se tasi o mafine o le e to e maua le tala o tonga ai no maua mai le update le mai le matanga ruenga I Samoa maliwa I se tasi o tamaitai ai o le whamatalanga o le tala le nei e ona na uma e fasua va uma ila o le li ma le tamaitai na wantu uma I malanga tau apu I Australia I ngā ruenga whawaitai wa masangi ala te tala mala te tala no I nei me o tau ngā apu wai pei o urua I ngā ruenga nei no mai e tai wa ese uma wale o nga ole apula ua kau ai avatuia o nga ruenga fa vaitaimi o le lai tau fa pe mai le motu nga afa o le tala le au Italia wa alu le ta vale le pe lua le ele o ye se fa ma ni nga e uru nga le pe lua le ai wa alu lungo le motu wele awala le ta vale lungo le motu wele la ta vale ia pole me ua fite na I pole me ua misa o so fa fo se ile U-turn na le maula le lungo le motu wele ia ai pingi mai ai loe lisi ta vale ai pingi mai ele feito to ale uanga le sau fa ele mafine o le mafine le o ia vel ta vale ia ele tawilo ale tu langa fo le a fa pe ele urungali a o le ua misa fa urungali I lungo le wa du langa la fa pe nei le ma ale ai te le tu langa masadi ai le tu langa le ma le tu langa la wa lunga o ava noa fa nga luenga le tu inatu e mai se ata do wienga luenga fa vaitaimi ele afia matangi masadia le ma ave le fua ya ila do o lo o la to fusi mawina ya inga le tu la fono ta ua I o le melea itai e fa pito asa utala e umal news le o to e mai se fa matala a lo fa no anga ile mena va ai yo matere matu malanga I Samoa ile ngar au ngar luenga fa vaitaimi mai le loi vai ata do ni usila ai pe yo le tala o to le maua mai nai au Italia ia ua umaila mafano ele soifua se tasi o tamaitai o le na lua tue sa ili se manuia o lona ainga ia ale ua watu faitulanga fa pene o le tau ripotia mai
Whaasua ava. Aluru ka avale lungo le moto wei. E inga pisa ai mawhete na i manatu o le pea lua lea. Ia, U-turn lo e le li le ka avale. Ngoinga o lai mawhau o lai U-turn i lumo mo le sivo. I le pōru mo le plasa i o ia pia. Ia, ma le tua U-turn o le moto wei. Ia, miso Australia e toru i le wha i le lima. Lanes e o ngatasi uma e le mawhainga e toe U-turn. Le lai oso le U-turn o le mawhau ia langa o lai whaasua ava. Ia ai pingi aku wai loa lisi ta avale la fo e masau atu. Ia le lai afia ai. Ano noa i o le loto ia tūlanga. Mana tua fo ila utala e whai atu e le nā tia fo i le alo sāre proklame ma le whaasoa asiata i lunga le proklame le nei o le Tautai A'e le tātou BluTV. Le anga le proklame le nei. O le e whaatala noa ai le minista tonu e ana le matanga ruenga. Le e va ia tūlanga o ngaruenga whawhaitaimi. Wa mai ano whaasoa i fo i Samoa. E taimi o le la o le vai aso fou e maua mai matoe resume tātou whaatala noa ngai peo da masania i ma fionga i minista. E tau te whaafonga fo i Samoa o toi racinga le mata upule ai na mai au na ma whaasoa i ma le fionga le minista o te i sau me Samoa. O le vainga fo i lea e tātā longo ma se whau matu ua lalo atu Samoa e se ia o ainga o fioanga. Lea ua anginga fo i le palemene. Le tā ua o le ai ata tau wha le fono ma malu ali i ma whaipule i te tono o fioanga. E tā ua fo i lala tau leo ma la tau tu alalo. Io ia mionga matulanga whapenei. Leanga e a uru tā whenga. Ai se le futia vaisingano. O le update le nai le tūlanga le tupu mai au se talia. Me i mai le tātou update le tūlanga lea. E uma la whaalau tele i lau whaasoa. Se taimi muli o whaalau tele leo lau whaasoa ia te utou uma lea malanga ngā ruenga whaavaitaimi mai tono New Zealand. I le vaale sa ualua i nei Samoa. Le foi a fai maua foi le fionga o ta o le suafa o le fionga ia maiava foi mono vi inga se tasi foi o suisa tau vai la lo fa malo le fast o ia foi o te lopo le suiso upu foi o le avang fa upu fai le te milene na mato ia uma le malanga le oi ke kia ka o filma tu malanga ele mfainal ai o atu leo e toi ave ese mai makalo ka mai au lai kia o nga i fa talinga o te me e po le mato va Oka ese le mafau vatu whafonga Samoa. Ai tu sa wha matalanga langa le no iai na o sa i fo ilisi au wori. O le laiki. O la oi Samoa le laiki. Ai a whaapea o le masani lea o lo o tau whaia. O le tua lalo. Ku ele sau me mawai na o le matanga o le atunu. O le upumoni ana. O le o ta pena le matou waa. Au o lofa lava i sunga i whaafea inga mana i whale tua. Te lo a whai o mai mo el prokalamele nei. E lau te ioe lele. O te taunu ua tututonu, o le mea ua tupu. Nga o nga sao a kua o le aula le ua umanga kilia masiaki ala tau ato ma o atu tutonu le security. O loa whaifa atau ngā whango malosi nai le duty free. E le a vea i Samoa, a ingu feo, e sa wawari se pei o hanga kama fo ie, iyo. O le a mai ai nei e tunu, nei le a mionga le fiu mātua e tau ngau i tua inu i tua. Iyo. Nga uma nga whaakau, sa vali mai ingu pe o la ingu ma ke ki pe o la fefeo ai fo ile le tua i. Ia au tawhae o pā au ke vātur whaafonga Samoa. Pe o la fefeo ai tua i la tonu. Maino inu sa vali ai. E ki vai wo i fo pā i meo. Se ua tatoe vai. Whapea le au la hitia le o mata ia. Ai ngalo ia la tau. E kemra loa loa to tono le malai vale. O le la ua atu pe to i titi ai tu la o whatali le poringo le va. Ai a maka loanga vevela e whai ngā ale red leipo ma. Ai vai la ua pisa o ua amatana le mafau tu tono le. Fe ei i runga. Pe pese pei o la nofo le whare whakari pasi vo ile lei. I taile maa ke kia whaatali le teime e o ele pasi tua. A tua le whaafonga maua Samoa. O manatu e vatu whaalau tele le whaasoa. Ia ulu matafo lau i o tau loto mo tau whiranga. Wa umono o ripotia le tau mata upule le matanga ruenga male minista. Lena matua i tu la ia tu lava le fionga ia maiava. Ma whaasau whawhai uma o tau lalo. Ma matua o tengia o tau. Awa e toi paua na o le tarusanga na nga makua karusanga le fionga ia. Ina ia uani o tu leo. Ai se manu. E toi to fuuma mea o tau whafo. Di leia i mare mātou wa ai alu i Samoa walanga e koe langa uma mai whafo atou ato. Lea laua umanatu e vatu le whaasoa lea. Wha mo le. So ia. Tu ia le meo le malo vale. Eo. E le vatu fo ina vili mai sitasi o runga li ina tou malanga whaatasi fo i mai si ngaruenga whaavaitaimi i Samoa. Ai vili mai lava i Samoa ma mai le complain fo mai Asiata wha mo le whailo atu.
whailo atu le minister. Pei o fale pese mea ia whai mai runga o le waalele ua matua I fiu flight attendant se whaafile mule au onga ngale au laikia. Ai whaapukupuku rupiko I kua o le waa ai whai fale pese leo ifo ngofo I la tono foa. Uto vaita to ia ile mole vai tele. Lala na a vatu masi isa matu whamatalanga. Ia ona ua uma fo ina fautu atu to matua to tele I o mai. Whaamanuia to whaife au to tele I o mai. Au vakure kala matai o le tonu to tele I o mai. Au vature tu alalo tai malanga to tele I o mai. To tau nu mai ngi usila. Whaamanuia whaife au leila loi. Ino foanga to ai tonu. A vatu fo ile whaamalosi au ale. Fionga fo ia newa fo lau o lo fea ngai ma o tau I nei New Zealand. Ke leo le au whaamanuia. Ele lava ea na whaamanuianga manatu alalo. Ele o lava mo o tau. Au le langona ya lo whanonoi la so toi titia sia tatou wa. Ia ana taufi. Rono wina ya una cancel ai wa toi titi afa o le wa. O le au toi fo I umai sa mo mai malanga ngarunga whawaitaimi. O le la wo manatu ai avatu. Iyo. A o le la iki. Pea an ofa tu fa malulu fa wonono ita I malanga mafioanga ma mafutanga ma fa ala potpotonga po le halava ma ainga o lo o so longa le lei lava o touia ele o afia lava o tou fa so a fa pe o le nae lava to te tausi ma lima taita ina I tu la fono ma tu langa o yainga tolo manto pulo ma lo manto nganga na o fa aftai atu aftai o lo ta u le leia Samoa ya auto ai ya le au si konti a o le laiki o le au laiki o te fa tu ta mo foi po le furu iva lua se furu lua kasi lua po le va e vai e feo e kau fa ngofo ko le sika I malanga le sika mai la mosi ile nga ilalo ai kau ki ususu ai runga sia nga mio ai fai ori te tonu la sa u ne port le va u tato vai tato ia ia na ona to tata longo ma se fa ai a fa fonga mai fo ila to o le matanga luenga le RSE ma le MCO I te tonu o Samoa lo fionga le CEO le ua valvolusia au le fau to e sila e le vetting o ila to we o mai e le o mo mia malo vale ai mo mia ngaluenga le au ngalue malos iyo e le o mo mia le au faleanga mea ai mo mia ila to e alo lo famoni ainga ia awa fo ile sa ili ngomanuia e mai mau e masati ai avano le o le tu alalo na tato malolonga a fo I mai ia tato me ia tu le tulang o le tato fasoa a wale tulang ai mese o le se tato keise se tasi tau te fasoa i le mata upu le anda la nga mai manurewa ia le sia ki aku akoia nga malo mai e le tau fonga fo ile le mal fatau tu I atoia na maua mai cases fo ia na maua mai se tasi o file storage ai sia ki aku nga ele ongi aulo ai talo fai ia o tino mali liu o nai whanau o le ilole maula le ua sola ia e ave local storage pe mai ata tu fasalong fa business nei O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tō nei matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo I lea, mātou te siakiina fo I lau tā vale. Mātou te sapalaia fo I swau mo lau tā vale. A whai fo I o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo I ea mo lau tā vale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tā vale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni I le taimi e utu ina I lau tā vale. Mana tua foi, e matua I whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga I lunga o le Pacific 40, e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le afio mai, we'll see you again, and God bless. Our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples.
With over 10 years' experience in graphic design and photography, we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalumoana. Live and breathe Pacific. Tebele watito e lua se fulu minuto de talo le July ono lo e fafonga ya ma e mai mo ile tu mle onanga lo BluTV tu ina sa ti lo fanua au kile nei ya e si o manto bi to no au le le o padukau ile nei vanga o le fiafi to e fa talo fa mo folo fatu ya ile mamaru lo tele o si o tanto tu mai lava i tafa te tele o le langi America, Australia, Hawaii, Samoa, America, Samoa, e mai so atu moto le Pasifika, le atu Asia, le atu Europa, ia alifo i Afrika, so o se atu motu lava, o le nei la lolangi o lo e maua mai ele poru kalame le nei, toi whaata alofa ba toi o folo whaatu Asiata mo oe le nevanga o le afiafi. Moni a i la tau whaftai fo o tau whina ngalo lo to ina mai, whai tau al fo i mari tutoa whaftai la tau tu alalo. A whai fo i tau te sa i le mata upulea. Peo na tātou whasoai. No ono sa i mai lava. Na lei fo i sa ustere se whai e lunga. Ma tūlanga whapena. Leanga a whai fo i tate oti. Ai na sili lo ualofa i ai. Walanga i moni ai ia le whasoa nisi o utoa. Me so fina ngalo lea mo i wherewhionga a foa. Na matua ilu i tauina mātou le aso lea. Bili lo leo. E whai lo le teine wana ona. Ta ua tua le teine fo i lea le po adina le valele. Bili lo ma leo wa o leo ia 24/7 to tono le malai valele. Ai e peia le upo e mazani ona fa malele ai le au fai launga. Sa uno so oi fo ile sunga le au le male to. Tate tu ile to. Ai te pai le atata. Po le alo taita na iai. Ai le mafai no te toe mana o e sa ti ai. Leanga o le la sauni o lae tau mafai mai. O la ua kumu malai valele na o la tau matua manai ainga. Ia e matua tali sa paia mai le toi fo iatu. Le la le no tabusu ai fo i mate iwa ave fo i tina fo ile nau atu. Ia ai sa fa asili lava le alofa. Na fa asili lava le alofa. Ia ai fa fitai fo ina la tou mana ia. Se tua lalo ai me se fo o se sauno nga le fionga ia fo mono mai ava. Le na fai lava ia fa poko mai ai pe ole o ingo kamiki a onga fo i fa sa fa ilalo. Ai avatu ia. Ona toi mai le ma toi talo sanga i nai tene o le malai va le lisa ia. E le amali o la tofina ngalo. O le la look after la wa o me u popole. Ia ave lungo le va le fa so sale nei. Ia au te fa fetaila. Ai ole matua malo lo si tele o le uma le o fangu tiri free and teinu le awali. Ai ku va ai la ile momoenga momoe. Ia. Ua mantua i le pe ore kusa le fat ai fatu a momoe le talu mai ina tau la au isa mo ti rele i momoe me ai la lo va tu foi po fe lava le i tu o de usila le sa malanga mai ai a fai foi o fa fonga mai fa si foto il fa swata tu me ili si mata up a fai foi o fa fonga mai ila do o lo ta i malanga o fa aurulu ye vai ngane o te loe le fo ile so ta inga le tato proclame ma maftanga ma le fionga ya ni o folau o le o vai ma le RSE liaison si tono ni usila dolo pulo ia ile fionga fo ia ni o folau Helena ile nei vanga ilana fo ia o nanga matulanga uma ai a o fa fonga mai le to telo ila do le fe ngai ma le taita ino malanga ma le tulanga ile vai ngo malanga nei ia o le o te talo atu e lea o ia ele porokalame. Ai ua valvalusia o le fau. To e sila ane le vahenga lea. A waina ono to o mai lava, pai pepa, ta atia le au vahenga lea o mai tutonu le security. Nga o nga kofu mai ai kokongu. Ai la iai, ola ni fangu maa losi e whaatau. Ai lea vea i saa moe kaingu umai tutonu o malai vale. Ia mana tuo fanue. E kamafu ile le sumalie le tofo ai o ona ile manava. E se e kia le sumalie. Ai a ola ina vevela mai fainga. I ole mea nai maua. E tu atu le skoi kiki a oi male lima o le staita i malanga na ile mangi fingi fio le sira i kiki le. E fai atua. Ai le ma faina wat fer wat wa i solo male fang.
o tato vai to tonu o le me le fatali ele leo to tonu o le valele ia e faafetaila ina ua matomalanga mai le vaalele matomalanga tu Samoa ia na matua fifi le mu mamomo e vai ua saviligia o igaga masangi i lo le vaalele ia pepea i lo i lalo vatu faafofoga Samoa mamomo e ma le aulaiki ui o lea ia na ona toe tatalogo le aogana i o porokalame auā e lē mafaina matou tavilivili soloa ia pai ma lafai ae lelei ia le faafautuaga i luga o porokalame faapenei ia aonai na le tofā ma le utaga moni ai ia nisi o finagalo o latou faalia i luga o le porokalame e le ia se matua e tango ia o sana fana mene la o te matua i o mo a mene na sauno e le se matua e le se fai au e le ia ma se sole du o tau mo fai avatuse ai langa o e suifu ia sa e fai au kua e sa o ile fai au tua i mo te tele songa malo le anga ua tu le mele o le ola kopi ana ua tu le mele o le ola kopi o le olanga fo ile lenga sau i Samoa o lai kutpoi aina ona sau ava ai soro i olanga o le au ia lea ua kopi fua i le olanga au ar kopi ia le na le mo le mau whaafitai tino usi te lolen tatou malanga whaatasi ia u te whaafitai o le ia i la tou te moli mawina la utala le u te whaiatu e u te le fatu fua fo isi tala le anga e pele ma mamai e te o lo iei fo i o ainga ma ukei iyo ngalo ofia mo se kala ma se malanga mai ma anga yesingo ukei ma se si ukei loa ai fa pe mai san ka fiki kongole fa mai tala ta malo ma to ele leilo la vea i luma ai la vea na ikua ke ro na ukala ngalo a to ya ele so na malanga isa ia ele ai o tala lava fo iole ai sa o ele tala te lo fa mo ia o tsau no nga songa fa fia nga malo sef ana ua tu le o langa kopi le me wala fa mai fa fia nga wala va ia kai minga e o nga e kopi ia o le mele o le matutua ko mai ko kopi fa ia o Samoa na e masangi o e suru i ma fai matava le leio ao kava o vai io faia ao mele ye nga nga sawa ingai kasi le aso eve ku nga e shorta e ma olilum ke ia le o kakia ingai o fuava si so ye kango ye o koka ilo se me il tato faso tato mai le mta upulea tato mai le mta upulea na lawalunga tuai o lo alu lava sa ile linga lewa it became my a worldwide manhunt now le tulanga o le toe tau mo fai ai o le matanga wenga o leo embassy fo yo nei ni usila le vai fafo ina ia toe tau sa ilia mai ia le maula tonu lea e ana le tulanga tulo fo fafo ma wele le vatu ngana fa fingo fie ia wai tau poi le ngana ia na fa finga tale na e manino mai lamba de mele tupu embassy fo io na yo tatu tu a matutua ono le tele o news ia vatu la vai mainstream o news fa Britannia na maua se ainga i manurewa ia atu se atu pa o lo ia tu tonu ni tino maliu o se o ni fana witi o tino maliu o fana witi nei wa silia ile tonu le fata usanga talu ona tu utu tonu nei atu pa utu lo lava fa fonga maua Samoa ma tu ina tu storage fo ia le i papa toe e lo fo electe mai mo mai o ele si mansani ona ave ia storage ina tu langa fo ile a wale lava ia me tu iai te iai ia nisi vaenga ta o le o Maota malawa ia no ole o tangata ave storage fo ia te wa ma vai tau sanga i tele e tolu le fata usanga ia o fai ai la mare tau o fonga le storage la to ia mana tu ale ko yo aku kanga kai ale to tu tangata ia na fa penga ia ruku o isau ioi na eruna na isau au noi o ai uma enga ki poki ese o mangi usila wa ave o Samoa o laenga nga ia i olau au no le nei o fia ni tausanga o le mela tu e fiu no le vaenga i contact le tangata sa luatu e leto e maua uma va no tu inantu ia ona la to auction le e fa tau tu i vo le fa tau wofo o ai leva tangata me fa ona la tu wa tu mana na oi lauti ave ma fu angala le na la manu mai tu le mata upule o tau fa ia ili e vai tele ana tina matutua mana i Samoa e faale lava i ingilisi o tau sa ili le mafuanga o le news
ai o le tūlanga lena, lea la na maua i se ainga i manurewa. Ina ua latou whaatauina ato nei, ato pau. I rore mawhau le iei ongi kanga kupe ke kele iei tonu ato pau nei. Ma le lilo i manatu. O le a avea o se matua news te le tu tonu le ngata o New Zealand. A le wa avea ma news te le li lalolangi. Ono o lea lai sa ili atu. O se tamaita i ko lea. Whanau i New Zealand. And a Korean New Zealand born. Female. O ria lea iei le wha mau ngai ana ia le storage nei, ia le ato nei. Le na ave ia ato paule nei matu uai. E leo mauti noa. Lona so o tanga i tamaiti nei. Ana witi lea wa tulou o tangata valeina. O na teu lea o la tūtino tulou lava i to tono le ato pau nei. A ke wai. Maka ukia le mea o ia i whai. Ia o te whaafitaia ue le o ni tangata Samoa po ni Pasifika. Ai o te le fia whaafitaia i le tū. Leanga o tātou uma lava o tangata soifua na whai le whaatu sauro tātou wali. Lea la o lo tau sa ilia, lea na laualunga ise fina ngalo o le sunga i le malo po le detective inspector le sunga ia Vaelua. Tofilau, Vaelua. Wha Vaelua lea o ia le whaurulu ia iria su enga o tūlanga o mata upu tau crimes i te tonu o counties i manukau. Ia o le fionga fo ia Tofilau e mai isi o tātou turu i Samoa le fionga iwa. Lea la ua whaalielo na fina ngalo o lea la ua tu inantu loa i le mata upu su le vaenga le au su a le vai fafo i te tonu la foi o New Zealand. Ia ina ia whaamautu ai whaalau iloa. Masa ilia tui ko lea. Po fea lea ua solanga ia i le maula lea. E whaisi ono aonga o le mata upu le nei. Mai e tui titi a le talia o tātou tangata Samoa le tu inga mata upu whapea. O le upu moni lava. E tui titi o tātou le talia ina ai maise lava. Ai maise lava. O na ialo ma whanau. Ioi. Mai maunga i kamaiki tu lou le whaafoga maua. Tu a tele nisi o loo nau i whanau, ialo ma whanau. O tele nisi e iei le whaamanuianga la tau te racinga ma a puti ma poupou soifua o nei whanau. Tele nisi o loo momo ina ia maua ni alo ma ni whanau. Ia ai i leanga lea tu ai ngā vaenga o tūla i mai. Tātou tau whai te talo whaatasi. Tātou tau whai ana pupongi ma te talo. Ia toe maua sa ili linga o na mata upule ma koe maua mai le maula. Po o ni tangata. E tasi pe lua po ai lava. Tātou tau whai te talo ina ia toe whaalia le whaamaoni o le tua. E te tau o na toe fo i mai. E sau e tūla i tali o na mōlianga ma tūla ngau. Tua te lele e a whaina e me se fo i ole. Ia ai maua i ngei sa whaukilani. O le leanga le nā. A tau whaafonga mai i le nofoanga lea na te uai le storage nei. Ia le storage le na te uai ato pau nei. O papa toe. Ia e umaro papa toe ma kou mangele. Ia e umaro papa toe o tau o tau. O tau o tara. O tau i manukau. E tau te tua au i uma. O au tafa lava o lo Maota ma lo lawa. O au tafa lava o le tātou community. Le tupu ai melea. E ui ua tele tausanga fa mai lua i le tolu le wha tausanga ua o lele i maoti mai fo isu enga a i la tau e popoto e le forensic te mai la tau te mwhaiona su eina taimi na tutupu ai ma mafua anga ma mea na whaongaina ia ai talo whai o le fesili le la walunga i lo mafau le taimi le nei e fia ni cases whaapea o lo tutupu whaamanta e fia ni cases e fiangi ako pa ufa pe o lai tati tia storage le taimile ne. Tatu ai fo. Awa o lea ana le manu mai nei le vaenga lea ma whaatau tu i ele no fuanga le nei storage wa le vai le to ya CSS. Ia wai paula na o le me maua. Ma to fo i le proklame fo le sau mai Amerika le to te mata mai mo i lunga le sky e peio se garage sei o fo ile le te alu te tala lea ia nga aru le ke peki me o loana te fa penale mele ne tupu le mele ela o peki esi a inga manurewa nei i le tatitia mai o ato pau nei fa pe o ani o loa mani maata ua mani tulanga fa pena o lo i tonu ia ai wow nga fo ile awala lea yo ala o le tua e le ilo le tangata wow nga fo ile fainga o le awala o le o te tala tuai atu
ta fio lai ta fe le betu tia o le vainga ma fia mo se ava no so fa al tatu pro kalami au te fa o le ase tu ainga langona na o le ainga le matangata nei na la tu discover ina le tu ainga vainga le e matua ma o fa le loto ai tatu tu fa tu fa tas talo sia fu e tatu te talo ina ia to e mo le file mo ma to e fa fo ile justice ina yalo ma fa nau nei o ma mauro la tu soifu ia talu tangata le mi ngao ma tangata le alo lofa tangata ua matua le to ye ni ma fau sa ia o si vaenga le na o le si tulanga o le tatou fa soa ana tu foi ai me sio me na le tu puia matou ni usila o le si le fia mai tatou i Australia America atu moto le Pasifika me sio tatou o turu i Samoa ata upuna tasina mata upula walunga lona lua o le matua dele o le mata upu tau le faongaina o upenga malo losi po o le la au malosi o loo tupu te tonu o self okilani. Ioi. O le matua dele lava o le tuainga turau le upu ngana tu sao. Kau ngā whanga. Ma le whapapafana. Faongaina o le la au malosi ma. Ia, tala foi ala tusi o fide tai i tūlanga o whaatalanoanga i ngā luenga i Daily City. Ia ai te utoe tau mai sole. E o mai whafo malilifi. I tai. Ai papa mawhanga i ngai Queen Street. Tumu atu ai ma leo leo. Ole au ngani ale porokalame matulanga mo tātou mātua. E leo to iaia se lau pasenge o se sefe o ni meo iai le nei vai tau. Au a fo i te toe tu ula fo i lau whanau e ona o lātou. Ioi. Au a iaia le tau whaatutu ngā tāma le tūlanga o le tau whaau ngā kāfu i leo tātou e momoli le whanau le aonga, momoli le whanau i ngā luenga, momoli le whanau ia o ngā mea o mea au talavou o tūlanga whapena. Ia toe liu le tofa o siau ka mai whaatutu ngā tālena. E ono tupu ai ni ta mai whawhitauli matulanga whapena ai na ona varvarusia o le whau. Ia e porokalame le Tautai A'e pe se foi o Asiata ma le dei vanga o le fiafi. Ia. E le leia le tupu ai o se pefea. O laina e iai. O laina e mboli mawina. Ai le anga le toe tangi fuavi au e le vao eneli. Me il tātou whaasoa mai le vaenga. Ai vatu whaatu alalo. Ai si o tātou toe asia lava le mata upu le ana lau alunga i le taia o na lela. I le filifiliina o le toe whaupopoina o le tūlanga fo i le lo le paia inga po le isi lima tausanga o le tofinga o le malo. E to tele i la tau sa mawhaiona ma walewa no te tala noa i Samoa. Ai mai se ana i tua a mātu tua ma tua asina sina. I la tau fo i le mai le ono se furu anga ilunga. Itu se furu, varu se furu. Na maua la le avanoa o te whaatala noa i Samoa me se fo i nei fina ngalo. Lau li liu. Ina ua manu mai le whamatalanga ina ua mai ai le whainga palota. Ia matala noa ina ai le toe whaupopoina ma le whamai aina o le tofi o lea manu le malo. Dele la i la tau sa la tau whaifina ngalo. E tonu suafa na lau alunga i whiriwhiringa le nei. Lea wa utau mawhai e tu whaatasi le ata le nei. Ina ia o tau sila mai ai. I le toa tolu le nei pe ina ua mai ana ia ufa atala noanga. O le toa tolu lea o tau sila mai ai. Pe ina li lifa i ai. Mate matenga. I le feelinga o se ao le malo ina ua do ai tau nuu mai ai le wha mai aina o le germ mua a le fo i o lo tu i le foe. O le sa avea mao mamalu o le malo ina ua tu malo le fionga i le sunga le nofo le fionga i le tapau fasina. Ia le fionga i le tuia tua tupua te masese efi ma le tua sa to ai sa nofo ia i le nofo le ao mamalu le malo ma mai ana paia inga e lua e peiona whaatulanga mai ai le teu wina o le tula fono whaavai i le tufinga o le ao le malo. Ia o le isi o le fionga i le tuia ana tui ma le lifano o loo se ei i le teimi nei. O le isi la suafa sa lau alunga. Ia i lunga o tau matematenga sa iai e me se ofina ngalo i lantou sa mawhaiona o tau whaafisiringia. O le sunga i le nofo, le sunga i le mali e toa. Moli po le sunga i mali e toa. Papali i moli le tau te sila mai fo ile ana tua le ua toe mai a uma tu langa sa fenga i fo ia le fioanga o mali toa ile ngata o malie ia o le fioanga fo sa papali ia ma fioanga uma o lo fito i tonu ia le sofa le mali toa
mai ala ile la to feeling ai manatula ia o le a faisina tanto a fa soa me se fo io le fa to fala inga le malo o le fisili le o tula i mai le taimi le nei male la walunga pamata wa sa o le toe fa upopoina o le lima tausanga pamata wa faia le filifili nga sao e toe fa upopo le lima tausanga a le fionga ya tui male li fan pe e le o le taimi le nei wa te tauai ona filifili se tasia o le malo te le o fa fisili na tula i mai le mata upulea ia wa e foi le taimi e tele na taita ina fai a ma tauai fina ngalo le to tele ona o le loto sai ma le loto le fia e wala ngai le to ina ma le laina peina tupu mai loa ia tulanga fo ie le na tupu mai fainga o palota ma le ungo le palota ma tulanga ile saingi mai o tato wa ma le lenga ile taimi o le po ia to fa le au ngai nei le au pi a saingi mai le po a fa le au ngai ngai le au saingi mai le si po fa le au ngai e pe yo nai so ua ia ma nai a fai peina amatai ina ona teme amatai ina ona malue ma luka le sila le mamalu lau tele o le atunu i le o lo on se e le no fo le au mamalu o le malo a o le situ o le fo ina sila fa mai le fina ngalo nisio to ina sa ofisiri ngi Samoa e fa mai ia fina ngalo nisio ilato e mana ia e to fa fo ia le tu ia tua ofisili le pe ai sea e fa mai lo na to fina ngalo leanga o le tu ia tua le fionga ia tu po tamasesi o le sa ona manino mo na mala lava e lima taita ina lava ele tu la fono le tele o mea ina ngalo ia la tele o le tu pen o fet ele o ngio o le tau te fa so ala tele a wala nga ye fo ilo fina ngalo mo lo tafi e mai nisio o fina ngalo ma na ia loa le me i fo lo to fa fo i fo ile sunga de no fo sunga le mali to ina ia awaina ia se ma fo fa pe mai awa a fa pe o le a fa tu la ia le sunga le fioga de tu ia tua ia ona fa pe le o le to tele wa politicize pe yo le upule sa fa ngai na le fono na le la pe fo ile le wotau li lifa fa porokiki ona o le le to enantia le tu na ia ile lango sua ale fionga le tu ia tua a fa pe fo ila e to me mai i fa popo le lima te usanga ia o le ase sila Samoa pe o le ali liu le au sapota za le fast ma to fa pe atu le fainga malo se wa se la to filifilinga ia ma amata ona tau malu ile tulanga o le lango sua e ave le fast pe o le a filifili le sunga ile mali to moli ina ia dala ese mai ai se vaenga e tiro ai pa fito i tonu ia i fina ngolo fa ile te minei io tele io fa fisili ai ia te uma so vai nga me se foi o le prokalame ma fa so le ne vanga le fiafi a fa ia o la uta atia mai le vaenga o le tu la fono lenga o le sau no nga le fionga te mai tai pa le mia na mali e le fa longo ma fa fonga Samoa na lela e ui ile to fa ma le utanga e tong ia i ma fela fo ale Maota ma le fono au e lima taita ina lava mea umba ile tu la fono a faila o le fa pe mai le tu la fono ile filifilina o se o le avea ma o le malo e te tau ona ta ilua terms fa uma le lua terms yo la le si me ka u kele le vesi fa tu i foi o le a le isi me a fua yo na telefua le vesi io awa ia upu ye lua i tele na pa o te tele le fa longo ma le fa fonga o le fai o le me sao ma le fai o le mea manaia. O le filifilinga le ua iai le taimile nei, o fea tonu lai ta oto ai. O fai le mea sao, po o lai fai le mea manaia. Walanga e jele fo o tātou, tau te fai filifilinga uma, e iai oele te whafonga mai o le matai o lou ainga. O fea e tele ina li fai au filifilinga fai. E ke fai le mea mangaia, do you do the nice or the right? Ia te au laia. Elise mea la tau sa tia i fua nisi o tūlanga ma. Ai a whapea o lo whata oto mai ele tūla fono. Ia whawhai ngō fia i fo i walanga i teilo lau tala. E po o le a le whaato whala inga i ngalo loko i fea. E le a koa se lau pasenge e le sila le tōtele. E te io e lau tala le whai atu.
Po lea ma lea le fa mai o lau fa ako fala inga nga makua I mamango ai vang. Ai susua ai ia manga vai. E ke iloa lau tala. E ia iar ka ngaka ele madi ele kai akuri ai. Iyo. Ai o lo u fia ngau te whaafetai. O lo o iai se tū la fono mani whainga whaavai. E whaata oto ai le ala fua. O ka kounga. O tātou tōnu alina. O le mānei o le nā. Whether you like it or not. E le ai ma se vae ngai uma e ai. Wa koe fo ia e kua ia ai oe lau whaato whala inga na whai. A whapela o lena sila le whainga malo. O lena atoa le lua o te ma le fionga le tui atua. Tupua te masese efi. Ai se ala ale whaatoa ai le lua le fionga le tui ma le li whanu. Au toto whaafetai. I le whainga malo le fionga le tamai tai pāle mea. Tātou fo. Aua tātou te wa ai le laua manu. O le tua lalo fo. E le lei fo e tua tu le tua lalo sio tātou kuturu. Ta dialo tātou wa ai le laua manu. Tātou tuli matai le whaamoli o atu. Leanga iei le meo le laua manu e ta inga vale. Ai o atu. E leo iei se ingafo ina. E leo ta oto le ingafo. Ai mana ia le tuli matai o le whaamoli o atu. Ina lai ta oto iei le ingafo. E mawai ai o le tautai. O le solonga le lei fo ile na. Au fo ina I umaenga. Au wai te donu mai lau tala. Ana saule whaato whala inga o le a le toi whaupopoa. Ia le la tatu tala noi le tu fo le ana sau le whaupopoa. E te ilo lau tala. O ta mata fo iona toi where lei pomu. Wa a manta fo iona toi satia ma toi tuua ia. Ia tamali anga o le fionga le tamai tai pāle mia. Tamali anga fai pule umo le whatua tua. Tamali anga o I la tau olo I tua umo ne mea. La a mata fo ina toi la langa mai lunga. A whaape mai. Ia lewa ka ngofi a whai langa ile I fia langa ile I au lea o le malo. Ma tu langa whapena. A te rei tau whea tua o te lona ua I nale tau whamare utanga o upu ye ma. Ai a whai o lai whaata o to mai. Ele tu la fono I peo na manino le forasanga le fionga tamai tai pāle mia. Le avea mao le malo. Tau na lua terms. Anga ia le awhai kasi nga. Whaafai ngofie ai. Tūlanga uma. Ia, o le motu ngā awhale na. Ioi. Le nā tonu lava. A tonu fo ia tea. Ua te le ni le sona taua. Te le ni le sona taua. Ia o le ato e ti mata upenga o le tautai whangota. Ai le fionga I le au mamalu o le malo. Mana ia I ore toi whaafo I mai o upu ia hao ma malu o le malo. Wa upu ia le ngā ve ese. El paya inga le na ma le whainga malo na tea. O le au ma malu ma le masiofo. O le upu le o le ma malu ma le masiofo. Upu ia ngā ve ese. Ia ai tate fiu ai taua ve ese o talau ngutu ma le taunga. Ua masani lava. Le anga I te tau le wha alo alo I le te tau wai. Mai lana no tau soifua mo taola e lava. Ia o le taulanginga lava lea na ave o tātou tama ainga. Tupu o le tātou kutinu. E ave ia I le whaaya e a la walunga ma le si I ala fia si o tātou kutinu. E ala I la tātou whaaya e ala I o lātou whaalangi langinga. Ona tua, e te sapi o whaalangi langinga. Ioi, Maota mali anga. A whaalupe la le tātou wao le malo. E ku iele mamalu. Ao, mamalu o le tātou malo. Ia walanga whamalita la tuspa. Ia la whawhianga e anu e whamamaru le tua matua mamau au le tangata leo au tawhai kere whamamaru ia. Ia, tuai. Ai whavitai fo I le whionga le tamaitai pāle mea. Ina ia nofo file mo le tātou watiru. Whavitai whatou whala inga. Mai se fo o le toi filifilina. Ia, sanga iane ai o le tai ave la tātou whamanuia. Mai le tala le tusi. Tango e li liu le whaasala I le whaamanuia. E rola utala. A tātou wa o e whairo nā mea. E le tau wilo e le tau mate. E a e manuia e uli masao. Whaiva o lo o le whaivailu tātou uturu. E le ifo I se ato atoa. E le aia se lau pasene. E le se isana ato atoa wana o ke riso I eila na ato atoa. A e mawhai o na malosi tau au o I la tau o lo tutui matangiolo mawhaia ma avea mo tātou te tai.
e a ave la tātou tu lalo ma la tātou tapuinga. Tātou ai yuli faiva. Ia o sanga iane ai o le tai whapnuianga fo ale porokalame. Ia whaia le leo asiata ma le porokalame o le Tautai A'e. Pa si fo le fionga le lipule. Ia a fionga ia nai fui mono. Ia ma le pulenga le BluTV ni usila ma Samoa. Ma le porokalame o le Tautai A'e mo moli e tuai whapnuianga. Ia mo le sanga iane o ai o le tai o le fionga le au mandu le malo Samoa. Lau fionga le tuia ana tui ma le li whano va le toa sua lau vi le lua. Mai se o lo ma siofo. Ia awa fo i le ta iului na o si o tātou o tunu ue whaavai le tua. Ai mai se fo i o tūlanga masani e peona iai. Ia o le whaasoa le nā mo i tātou le nei vaenga o le afiafi. Wa dele nisi vaenga tātou te whaasoa ina ma tūlanga whaapena. Ia ai whaasifo ai la la ufesili e whaapene. Ioi. La vatu la ufesili le mo o ele te mafuta mai. E whaasifo ai le tātou porokalame wala malama whai. O la ufesili. Ai te omi me alau, e te whai me alau tali ilu ma tātou porokalame. Te mi nena o tanga o lea ioi. Ai sā le whau. E sā lau whai tala whau. Au ai whai kala whau ro oe. Ia ave oe loka e tuli o leo loka oe. A o le tātou whesili e whapenei. A whapea. O oe, lea ua filifili e whai maao ma manu o le malo. O lea le tū la fono mua lava i te suia. Ioi, la tātou o tātou malolonga, a foi mai. O na tō laulaula ia. Ia o tō finangalo. O tō wao o le malo. Whaorioni. O le fisili lea latu inantu. A fai o oe o le a avea mao o le malo. O le a le kula fongo mua e te suia. Tato atu malo longa a foi mai. Ia tō laulau nisi o finangalo o ao le malo o onga ma le au whaorioni. Pea mai tanto whasalang whapisinisi. A whai te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le Tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata i fua whatoanga, e maua fo i ia fee, ma isi me tau mafa mai le moana. E peo na uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero Tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yasoi? Maua foi le umala mai tonga. E le ngata i lea, mo i lātou e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala mai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ai ngā le lei ia leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, i so si tu ai ngā sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo whara, la vergata foi leo pusa pepe i le Tasi Market. E maua fo i ipu mo whaalawe, in bulk i le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le ouranga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai markoviti. E iai fo i le lātou o ouranga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga i te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Massey Road i West Auckland, a le ngata i leo papakura i South Auckland. Can you be my wife? Joe whawhera atu le toi te liu mea program le taimura wa tila o super 5 minuta o te nei le tu la e ono i le tautua ma le unanga lau BluTV. Ia ai le whaakaroi na fo i lau shout out le tato wharitali mahaloa le la ngoto i nai le motu teli sa la whai. O ka o ka ele mana i o le dei wharitali mahaloa le ka oko. Ioi, pei ka ke kama whaaka oko. A o lae ula ka ngiu whaapengei. Ioi, ai pei e tu o se kama istrua ma se whaamalu i lunga. Tatou mai mali tatou visiri le satu ina tu nei vai ngole afi a whapea. O oe lea ua filifilia e whai mao o le malo. O lea le tu la fono mua e te suia. E te ino lau tala, e whaata la fonga nisi o tau whina ngaro. Ai o loo iai tua se le sona tā ua. Aua ngai koe ka saingiangi meiringi po.
Yo. Aua na itoi au mai ni male lenga I le valu apo. Ya, langa o lena tau sila sila mo vava ai. Ia mana ia le sile fa mai. Aua ngai koe halu se le tulau. Le pale mia toi pulesa le ao le malo. Mana tua. E ye le fina ngalo lena ua po ea mai le fina ngalo le whiokana minister o ngalo wenga. Se lau pasene. Mana ia. Mana tua foi. O loa fina ngalo malo manatu. Lai o le tau te faali manatu leanga o loa tunu malo ua tunu. Pe avatu la fo ile le e faonga mai pe le faonga ina. E le vao ia ilo fina ngalo. E sa o lau tala. E to tele la to le fai mai. A fa pe o le ao le malo. E so vai kunga. Iyo. Anga mai tu nga fa. Ana wa o le ao le malo. Au le pepelo. Au le ngoi. Au le ka e ka fiolai. E. Kai ese foi la o e ao le malo. E ise me okupu. A foa file musa mwelu. A avea umao o le malo. Ono tau sanga o le pale mia. So vai kunga. O aua le taua so o le swafa o le atua I la unga a e sifi o le anga. Le foi siva. Sui se furu tau sanga o le ao o le malo ai tuoti. Oh, mangaya. Iyo, manaya. Tato atu e awao maingai kama. Ene leo, tonga fau. Aua le faitua. Aua le faa la tua o faitu au te lopo sa onga le upulea. Fai ma le faa maoni low vala awina ma lofa I le turu. I like that. Se lau pasenge. Mana ia lo fina ngalo. Josie Rata. Ala I faiva sele. Patu mausa moa I le alofa ma le tausi o le ami o tonu. O le whamaoni ma le ami o tonu o le mea pitosili lea o na tāua ma fia ai le mamalu o tangata lutele ia whaatu mau le ami o tonu. O pakipaki il prokalame. Ioe. E se le manai o finangalo. Ioe. Alofa Tyrell. Ia whaataua ia a tangata uma ole malo. Mangaia. Fred Murpola, manai al finangalo o le sungar minsta ia olo. E te tau o na tuto tasi leao o le malo. Magaya. Iyo. Iyo. Leonia Aisen. Ana wau o leao o le malo no mua sifipo. Iya. Ana wa ole a ole malo go to bed any no more. I said, "Sia for ia ai dilo. Ia e fata ata la fonga. Ai ia maua le principal le nai tua. Ia maua le anomoni." Iya. Chega go agua su e mengisi ia Leo ungapo. Honorable Prime Minister has made the right decision. Tama ainga only for head of state cause if Tuimale Lifano will not continue his term as head of state, then the Mamero party will automatically take over. Cause Tuia and Malitoa need to be reinstated and reinstalled because they are not in the fono sui tofia. Manaya. Oh, manaya kira ia. Peno vetia te auto. Aware se ua fuelesi le finga ngalo lesi. Ioi. O le mea le kere nga vevesi ai le mea. O le saufu o lesi. Kaia le manga ko lesi. Aua ke fia kaia. Ioi. Aua le fia kaia fuo i manga ko lesi. Pasa o si hau mengia. Ai sa le fau. Ioi. Wa a fau. Ia wa mai o poku mano o loa tau tanya. Dario Amoa. Fau tua ina le pale mene ina ia matau ile. Ina ia matau ile tua. Male fa maoni o la tau tofinga. Oh. Ma ngai or ku lalo e fa foga mai manu pan meni fa fonga mai mo mai tatu prokalame io se ia le mafa fiti sawa po sawa pa pati au le toi sai ni tu la fono le level po ele ami o tonu na fainga malo sia tamane o le finga ngalo la le mafa o tele pati o te salute. Iyo. Ia se kako aku na finga ngalo malingi. Pe a fa pe a ve malingi ma o le malo. Fa mole ka loka uma le au lokule.
Kalau kau mana au no kole. Ole la le wingo lo so no nga malingi. Ole a va tu tatu masini detecta foi le detecta tu tono le. Ya le na o tele o isi o ke vea ko isi e sa o ile tala le aka foi le sanga o ala ta foi le o le kele o isi finga ngaro e manga yer ka ko o ila le ulu ka ko karango. Jenny Ali, ana o au o le au o le malo e tu oti le tautonga. Ai toi foi ia tu ia tua o lo lo na sefu. A vese le lima tausanga. Nala ia. A tato me ia tu inesi sulami sami. Se kagoa ku ya sulami. Ai. Fa fetai mo fisili asiata o le tanu malala lo. Ya, e te iloa. La thau marka ko por kalami. Iyo, au ke la longa nga ka ua kulo le uko e wha ngo forwa ilima. Pe ia le wa manga fo inga ka. Maro fa te le mo tau fina ngalo tau walunga e tau wai li kati sua. Ia se isa uka maiki o le mako. Iyo e. Au ange ko e whai tawina au whai unga. Tuto a tasi lava le ao le malo. Aua le mo... Famangalo se manga wale tau tamali ini ne ia filta tau proklami. Iyo fa tai tu si mefi e au tau fia maua umari tau tele o tau finangalo le available lungo tau proklami. Iyo e awa ia o tau uma mai se tau le atino iyo le na o tau e umar proklami le aso ma vatu sin tau fa visiti o le ala wa uloi i. E ai la e sa o le ao le malo o le tofi tau ne tau walu umai. Iyo, wala ngai kau kupu mai kau kamadi. Iyo, e tau le niusina ngafa o tato uma o Samoa. Aure tia le toto tai mo le fiafi. Ya wa foi la fa fo mo tato proklami, wala vanga proklami. Toi mo tai au si tato fa soa. Me so ni so mata upu ai ni mata upu onga. E le oni talafatu. Iyo, mata upu onga e te finangalo e mafai ona fa soina omi mai le tato messenger le BluTV. Ya maritato proklami o le Tautai A'e ngora unanga le Bluwave. Ya mata ye tato articles e mese fo share tato articles na tu le tato sui fa salau le to fa vai na for the side lungo le tato website www.bluwavetv.com. Dele o adwanga onisio tato talo toto na we lungo uma lava le tato unanga. Ya, fasi fo tuai leo nei vai ngole fiafi wala na anta o tanto proklame o te lofa tele mo o toula tunu pele le loto malenganga o mi lo le share o tanto proklame nganga fa alwalo like love and share mangalo to o no Asiata Pio ya isa nganga wole to mali po wole sa fo le fa le no to suafa ya matua o lo tanto vano no fo me se fo o le tanto proklame ina ia vai mangalo ile unanga le BluTV ma le Bluwave ya tai ile toro to soifua ile aso dayao. Mo was fa bopong o le tato proklame a wona ingalo June in mai le tato o nanga le breakfast show leso teo ma le tato wa Good Morning Pacific ia ilungo le unanga le tato BluTV sunga ya Ryan ngata leo le tausala ia hana fa pe fo ile tausala ia pea ia ma ila tau lato malo fa longia ai mo le dei taimi a lofa tele mo o tu uma Samoa le tunu pele blokis soifua mai manuia